Я Назарова Шахло, заведующая библиотеки филиала библиотеки ТТУ строительного факультета. У нас наша библиотека создана в 1958 году. После того, как сделали главную, потом разделили на строительный факультет. В основном у нас литература на русском языке. Но сейчас вот спасибо нашей администрации, нашему ректорату, что нам пополняют на таджикском языке литературу. Мы стараемся сейчас в основном обеспечить наших студентов требованной литературы, в основном на таджикском языке у нас сейчас спрашивают. Но и берется на русском языке. Литература, конечно, база старая, но очень она актуальна. من مدیر کافتری آبتمکنی و پروژه نامزدی محیط تکنیکی دوچنت باقر رهنویچ. کافتری آبتمکنی و پروژه یگانه کافتری در جمهوری اسلامی برای تیار نمودنی متخصصان در ساحه آبتمکنی و تازه نمودنی پرتاب‌ها متخصصان را تیار می‌نماید. کافتری آبتمکنی و پروژه سال 1958 تشکیل کرده شده است. در کافتری از روی دو اختصاص متخصصان تیار کرده می‌شوند. از روی اختصاص 741 سیستم‌های تامین آب و پرتاب‌ها، از روی اختصاص 744 اسکابری آخرینه و ایزی ذخیره آبی. من Xolmurodov Turob Raimoviç, nomzod ilmiy texniki, dotsent, mudiri kafedrai ta'minu gazu garmi va ventilyatsiyayi donishgohi texniki. Kafedra ixtisosi 742 az ro'yi nomgo'yi sistemai ta'mini gazu garmi va ventilyatsiya donishjӯён таҳсил мекунанд. ва ғайр аз донишҷӯёне ки дар раваи бакалавр таҳсил мекунанд, боз донишҷӯён дар раваи магистратура низ таҳсил мекунанд. ман Нуралӣ Хасанов, номзади илмҳои техникӣ, доцент, мудири кафедраи иншоотҳои зеризаминӣ, асос ва таҳккусӣ, факултаи сохтмон ва меъморӣ, донишгоҳи техникии Тоҷикистон ва номи академик Осимӣ мебошам. مدیر کافدرای معماری بناها و انشاءات حسنов نازمشون Азаркотшоев, доктор معماری، доцент دانشگاه تکنیکی تاجیکستان. کافدرای معماری بنا و انشاءات یکی از کافدرهای قدیمی‌ترین فاکولتت به حساب رفته. فعالیت خود را هنوز سالهای 60 عصر گذشته آغاز نموده است. در بین این مدتی فعالیت کافدرا یکچند مراتب نام خود را عوض نموده، حالا با نام کافدرای معماری و بنا و انشاءات فعالیت نموده ایستاده است. در کافدرا از روی اختصاص لایحه‌کشی بنا و انشاءات متخصصان سطح بکالوریات، ماگістراتورا و دکتراتورا آماده کرده برای فعالیت نمودن در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات کشور تیار کرده می‌شوند. معاون مدیر کافدرا معلم کلان دادابویف معروف قربانویچ. این حال در کافدرای ما دو اختصاص معماری و دیزاین محیط معماری تیار میکنیم که دانشجویان ما بعد ختم کردن با پژوهشگاه و اینستیتوت لایحه‌کشی و
ва ҳамон замон ба ҳукумату дигар ихтисосу дигар корхонаҳо рафта фаъолият мекунад. На мой взгляд, архитектура является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, потому как архитектура кругом и везде. Архитектура, тем не менее, является эталоном искусства и красоты. Каждый архитектор зодчий должен показать в своей работе красоту, пользу и прочность. Тем не менее, в Таджикском политехническом университете имени академика Осими доценты, профессора и педагоги и учителя выделяют особое внимание на развитие этой профессии. И ежемесячно проводятся подача курсовых работ, всякие выставки и так далее. Тем не менее, в этом году прибавили еще один учебный год, что не может не повлиять на развитие данной специальности. Также мы наблюдаем за тем, что рост поступивших девушек и количество растет с каждым годом. И на данный момент я могу сказать с уверенностью, что архитектура является актуальной профессией. Ман Каримова Азиза, донишҷӯи бахши сеюми факултати сохтмон ва меъморӣ, кафедраи меъморӣ ва дизайн. Имрӯзҳо ки дар саросари ҷаҳон санъати меъморӣ ва дизайн рӯ ба тараққӣ меодааст, дар Тоҷикистон низ нисбати ин соҳа бетафовутӣ зоҳир намешавад. Маҳз аз ин сабаб дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон аз фанҳои расмкашӣ, амсиласозӣ, нақшу нигор, ҳайкалтарошӣ, лоиҳакашӣ, дизайни меъморӣ ва амсоли дигар фанҳо муаллимони бо таҷриба дарс мегӯянд. Нароба Зарнигор, донишҷӯи духтари бахши сеюми факултати сохтмон ва меъморӣ, ихтисоси архитектура, яъне меъмор таҳсил менамоям. Меъмор шахсест эҷодкор, офаранда. Яъне бояд ҳар як меъмор офаранда бошад. Яъне рӯз то рӯз аҳолии Тоҷикистон зиёд шуда истодааст ва аз ин сабаб лоиҳаҳои нав, яъне биноҳои баландошёна пешкаши мардум карда истоданд ва ин биноҳое ки баландошона аз тариқи меъморон ба лоиҳа дароварда мешавад. кафедраи иқтисодиёт ва идоракунӣ дар Сохтмон номзади ниҳои техникӣ Сафарова Калаудинаевна муддати 25 сол ҳаст ки дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Сайфиддинович Осимӣ кор ва фаъолияти эҷодӣ дорад. муддати 4 сол ҳаст ки роҳбарияти кафедраи иқтисодиёт ва идоракунӣ дар Сохтмонро ба уҳда дорад. муддати ин солҳо аз соли 1974 кафедраи иқтисодиёт ва идоракунӣ дар Сохтмон мутахассисони соҳаи муҳандисӣ техникиро ба соҳаи иқтисодиёти давлат тарбия карда ба фаъолият фиристода истодааст. ихтисоси иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар Сохтмон ин ихтисоси базавии кафедраи мо мебошад.
дар зиёда аз 15 сол аст ки мо дар баробари ин ихтисоси идоракунии мақомоти маҳаллиро бо тайёр карда истодаем ки куллан аз ихтисосое ки дар донишгоҳҳои дигари ҷумҳурии мо шаҳри Душанбе тайёр мекунанд фарқ мекунад, барои ин ки дар баробари фанҳои ҷомеашиносии иқтисодӣ мутахассисони ин ихтисос фанҳои техникиро меомӯзанд, зиёда аз 10 фани техникӣ ки дар роҳбарӣ кардани ноҳияву ҷамоатҳои деҳот ин бисёр як ёрии калон мерасонад, аз омӯхтани геймплани маҳалла сар карда то инфраструктури коммуналии ноҳияҳо дар донишгоҳи техникӣ кадрҳои ихтисоси идоракунии мақомоти маҳаллӣ ин фанҳоро меомӯзанд. Дар баробари ин муддати чанд сол кафедраи иқтисодиёт ва идоракунӣ дар Сохмон кадрҳои ихтисоси ташхис ва идоракунии амволи ғайриманқулро тайёр мекарданд. Аллакай мо як 10 сол ин кадрҳоро ба иқтисодиёт, ба фаъолият, ба бозори меҳнати ҷумҳурӣ сафарбар кардаем. Хатмкунандагони ихтисоси иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар Сохмон дар вазифаҳои баланди роҳбарикунанда кор ва фаъолият доранд. Дар кафедраи мо ба ғайр аз зинаи бакалавриат, дар зинаи магистратура ва докторантура дар 3 зина мутахассисон таҳсил мекунанд. Мо дар 3 ихтисос ҳам кадрҳои илмӣ ва педагогӣ тайёр мекунем. Мана ин сол худо хоҳад 22 нафар магистрон ва 2 нафар доктор PhD хатм карда боз сафи номзадҳои илми мо зиёд мешаванд. Дар кафедра мо зиёда аз 17 устоди дарсбаранда дорем ки 50%-ашон онҳо номзади илмҳои иқтисод ва номзади илмҳои техникӣ ҳастанд. Кадрҳои баландихтисоси мо хориҷ аз кишварам кор ва фаъолият доранд. Так, баъди майл кардани кунҷи 3 градус мо калиди дуқпошия чӣ кор мекунем? Самча тағйир метавонем, яъне самти тангизгалона метавонам тағйир ёфт. Яъне мо бибинем фи дуг чӣ қадар 5 градус тағйир ёфт. ضرب سینوس هالفا дар масофаи муайян баъд аз линза ҳосил мешавад. ин қонуни линза аст. ман дар факултати сохтмон ва меъморӣ дар ихтисоси сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ таҳсил менамоям ва мехоҳам баъди хатми донишгоҳ дар нерӯҳои барқӣ, обӣ, роғун ва ҳамчун мутахассиси ҷавон кор ва фаъолият намоям. ин ҳама биноҳои баландошонае ки дар шаҳри Душанбе қомат афрохтааст, маҳз аз муҳандисони факултати сохтмон ва меъморӣ сарчашма мегирад. در رابطه دیالکتیکی داشتنش نمادهای کار است که اینها قواهای سیاستگونه و نسبت‌های سیاسی با همدیگر زود موفق و راه مانده میشوند. یعنی استثنا خوب راه می‌رود. در این صورت قواهای سیاستگونه
مقدار ما پیشتر در شما گفتیم که با درست و موفق آرام مونده میشه. یعنی سلسله خوب آرام. در این صورت قواهای سلسله مقدار ما پیشتر در شما گفتیم که با درست بهر بابا سجبنم انتظاره میکشد بهر بابا سجبنم انتظاره میکشد کعبه مقصود بیای قبله عالم بیا کعبه مقصود بیای قبله عالم بیا بجا آورده ای چشمه زمزم بیا بر سر گل نمیخت قیمت بازم بیا رفته مسعود بیای کشتی مریم بیا بهر بابا سجه بینم انتظاره میکشد بهر بابا سجه بینم انتظاره میکشد کعبه مسعود بیای قبله عالم بیا کعبه مقصود بیای قبله عالم بیا پله خسرت به میزان نظر